Pepalual yung pasyag ing Edmari Construction and Trading na mayari ang metong aparte ng flood control project ngayon November 2025. Sinigurado ning Edmari Construction and Trading na mayarya king talwing Domingo ning November 2025 ing pamanyamasa ning metong aparti ning karelang flood mitigation project king Kandating River king balen ning Arayat. Agpangking makibandi ning Edmari Construction and Trading ay Edgar Sagom makatutok laking proyekto at balawsing konstruksyon king gilid na mismo ning ilog. Nung alaka nung dumala na bagyo mayariya ing proyekto king talwing Paruminggo ning November ngening banwa. Pamagmasala ning Edmari akumpleto at atok yande ing kontrata inyapang July 2023. Inya mo mesiraya mo kanuiti inyang August 2024 uli na ning Super Typhoon Karina. King salukuyan at king 60 to 70% completed ne ing amanwang mesirang portion. Agpang kang Engineer Sagom, gana-gana naman tutugma king tinakdang schedule ning construction. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.